Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo. Ti umuna apaser te serye tayo ita alawas ang napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita ka nagwapo kan ubing paygayam. Jesse mo kat a CEO iti kumpanya pagpapayam ka sekretary. Unsa, ubing pay mami, idi na stroke ti amana, ison ti simukat akas CEO. Edi mat kabaulanan ti amana. Naggasatan. Gwapo lang nga roda. Nangatupay ti saad na iti kumpanyada. Nagistrikto kan suplado unay ma'am. Talaga akas na, tanang nga to nga minti saad na. Ag praktikal kakit di, kat aramatam ti utak mo. Anya ti kaya tiyason ma'am? Di mo kaya ata nga danda ka ti tattao iti kumpanyayo? Kasano ko ma? Gargaryam! Tapno inton si kati agbalin nga asawa na. May sakan to abak nang. Mayat sa ngagpaiso mami. Gargariyak man ngagpaiso. Bareng matinag kadagiti dakulap ko. Apa yan, Laika? Kaslanda parikot mo. Takot ko doon pa'y day taurong hindi pimanaw ni Sir Sanjo. Kasano? Pinapanaw na kanumanan ti clerk na. Iso amang nipaskilak kanumanan iti wanted clerk. Di ka kadipay naruang. Kanayon matakasta. Masapul manan amang interview ak iti aplikante. Kalpasan man ti sumagmamano alawas. Pasukatan naman ay Maunawak sa iti aramid ti CEO tayo. Binulan samat nga agin interview ak iti clerk wenno sekretaryana. Di mat nga rod iso ti mang-interview. daitan sa amati trabaho makas HR. Ag-interview iti aplikante. Nalabas mo't ni sir. Awan pa'y agbayag a clerk wenno sekretaryana. Amangan mo di kabarbaro a sekretary na pasukatan naman ay. Kaano nga ta? Nga adda makapaglumot a sekretarya kan clerk na? Ijay ka di syudad ti pag-applyan iti trabaho, ana. Wanang, ada nakita ka na i-post nga kasapulan da kano iti clerk. Kasta ka eh. Pagdagusam nga, kas pangarigan. Ada kano bakante a kwarto, iti pag-abangan ti gayam ko, nang. Hagan anad ka nga road, anak ko. Sakay ko ba? Tada masarakam at trabaho. No saan ko ang maigasatan ti nakapost a clerk iti may sa kumpanya, uray anya ditan at trabaho ti serkak nang. Narwam kamot kit di iti rigat, anak ko. Kabailam dayta. Sige nga rodan nang. Mapanak pa iti dagos ti gayam ko. No maala ak akas trabahador, agabang akmotan iti may sa bakante a kwarto. Tarabayan na ka ti Diyos, anak ko. Sino ka? Apay nga umunod ka iti pasdak. May sak nga aplikante, sir. Paunagan na ko, ma. Ha? Talaga ka di nga aplikante ka? Kita man ti bayo ditan. Security guard ka dito rumbang amang kita iti resume iti aplikante, sir. Saan ka di nga iti HR iti rumbang amang kita? Amin nga aplikante kat disenteda. Saan ati kinadesente ti pagkitaan iti kinalaing nagtrabaho, sir? Amok ti may papan iti data entry, record keeping, customer service, kan basic software applications. Sige nga rod, sumrakan. Agdirtyo ka ni HR. Agyamanak, Sir Guardian. Asino
ka? Anak kaunag dito'y pasda. May saak na aplikante, ma'am. Iti kas na alangam. Nakamaong iti agkup-kupas. Daan a sapatos. Hay, jak maawatan ti tsuram. Saan ati kawas ko ti agtrabaho, ma'am? Nalaingak na may papan iti pasikot-sikot ti computer. No siyak ti mang-interview kan ka. Saan kon apatuluyan? Itsuram langan. Saan ka apumasa? Kaya't ko kuma makasarita ti para interview, ma'am. Saan kan amang namnama? Dagiti lang disente tagtrabaho dito eh. Kas iti arwatem ti rumbang, ma'am. Ti makit-kita ti pusag kan nagkiting apalda akas lakurang ti tela na. Ignorante. Inak man laangan iya opisina ti CEO. Good morning, sir. Anya tinasaya ta makita iti kastang itsurang. Opisina da ito eh. Apay kasta tilangan. Mayat mo ti ayos ko, sir. Jak kayat ang makita pa iti kastang itsurang. Nalawag. Uwan, sir. Sir, anya ka diti aramidak ita? Anya. Nasken ka di pa yadamagan da ita. Anya ka di dagiti appointments ko ita. Ay, sige sir, kita at iti-record. Ay, ada meeting yu iti 9 o'clock, sir. Agkita kayo kini Sir Liam diti opisina iti 3 o'clock iti malam. Agsipod tawan pa iti clerk. Urnusan dagiti files iti lamisaan ko. Uwan, sir. Matungpal. Adda ka di experience mo akas clerk? Nagtrabaho akas clerk iti may nga opisina ti lending institution, ma'am. Abay nga rod apimanaw ka, Ejay. Padasat mo ti agtrabaho iti sa bali nga opisina, ma'am. Nakitak namin ti impose yung agkasapulan kayo iti clerk. Nag-resign ka kad iti sigod at trabaho? Uwan, ma'am. Adda ngamin kadwa ti di akabagyak matlaan. Ison ti nagbati, pasyak mo ti umay ditoy. No, ikandak iti gundaway, ma'am. Ibagakan ka. Istrikto ni sir. Kagura na ti babae ang mangipakita kan kuwana iti anyaman amutibo. Maanusan mo na ta? Trabaho ti imayak, ma'am. Saan kat amang ipakita iti anyaman amutibo iti boss? Masapul asus tiniramday ta nga imbaga. Tapno agbayad ka dito'y akumpanya. Kaya tiyo asawan? I-hire dak, ma'am? Yes, you are hired. Sika, apingin mo nagka iti opisina ni sir. Inalada ka para dalos? Clerk ti inaplayak ditoy, ma'am. Imbagada i-JHR, adito'y kano ti pagtrabaho. Diyak impagaro apumasa ka iti interview. Iti kas na akawas kan itsuram. Clerk? Ada ka di parikot, ma'am? Saan na ka maban makipagen? Tapno mabalin po ti ag-bikini, wano ag-miniskirt, wano ag-shorts iti nakakitkiting. Anya? Mangin-insulto ka kadi? Sinong batak lang ti imbaga, ma'am? Diyak may turad ti agkawas iti kas iti kawasyo. Ayan ka din ni boss? Adda na panan na meeting. Umay to inton madamdama. Ita, tadda ka matyaangan. Sikan ti mangurnos kadagito'y a files. Areglado, ma'am. Naalamot gayam akas clerk jay probinsyana. Daan dagiti kaus na. Kan saan adesente? Pinadas ko. Takanayon ngamin a papanawon ni Sir Sanjo dagiti babae a naasidag kan kuana. Barang sana kas day a probinsyana.
Amangan mo't no saan ang magustuhan ni Sir Sanjo ti panagkawkawas ti probinsya na. Pangkitaan, no papanawon namanan. Makita inton sumangkot ni Sir. Amangan kit di, no di na kaya ti panagkawkawas ti babae. Nako na ti babae. Asaan at ikawas na ti pangkitaan iti kabailan na nga agtrabaho. Sa bagay, at damat kit di kalintagan na. Naornos dagiti files ko. Agyaman ak no nagustuhan nyo, sir. Si kaganti imbaga ni Laika kabarbaro a clerk. Uwan, sir. Imbaga ni Ma'am Carla nga isimpak dagiti files. Iso nga insimpa, sir. Kunak no ni Carla tinangisim pa. Iso nga minti binilin ko itay sa kbayapin manawag. Ayan na ka din. Saan ko nga amo, sir? Remormot itay. Kunak no ni Carla itay terda di talamisaan. Saan ko nga minan at tinalyaw itay? Sir? Mabalin ko ka din nakitaan dagiti files iti computer. Tapno amot ti aramida. Okay. Barang no nalaklaka ang makasuro ka. Ngem dagiti imo na a clerk. Saan nga min ati trabaho datin into na rin da? No di kat siya. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan iti da kayo ti into na randa, sir? Inaramid mo ka din, tinsingasing ko nga aramidam, anak. Masurunak nga rod, mami. Ta dinilaw na ti kawas ko. Dinilaw. Nagmayat tupay. Makita ti kinasiksim iti kawas mo. Diyak man amo iti daydi a lalaki. Baklan sang. Bakla nga ta. Padasam lata pakitaan iti motibo. Tapnumat na, iti palabog ta. Unak no pagawidin na ti probinsya na akabarbaro akler. Ngam saan ngat? Napintas ka di day ta akler. Napintas ko ma, no ayusan na ti panagkawkawas na. Saan mo talos siyang? Saan ka apaatiw iti day ta akler? Napintas ka. Ikagumaamkit di apatin nagan. Hello, anak. Kumusta ka? Nakabiro ka ka din iti trabaho. Wanang. May saak ang clerk, iti bagbagak anag-apply at adakal ako mo kanya. Nasaya at ngarod anak ko. Sapay ko mata nasaya at dayta anastrakam at trabaho. Sapay ko manang. Nabiitak pa'y mat anang rugi. Yak pinakita nga imisang ti boss. Ngam ti kadwang iti opisina ti maditi aramid na. Dayta maditi aramid na tiliklikam. May mayat matlaang ti awan kagura wano kaapam. Wanang. Sa anak magkapapira. Wan matkit day anak ko. Ala, maturog kan tapno makainana ka. Adaman ng trabahom inton bigay. Sige, bye anak. Adda kan diti opisina? Nasapa pa'y mat. Imbag di nasapa, ngam ti maladaw. Ala, punasan man nga rod ti lamisaan ko. Nagtap. Pinunasa kong tilamisaan ni ka ni Sir Sanjo. Saan mo siguro apa tilamisaan mo? Katsyak ti mangpunas? Apay di mo inraman at pinunasan ti lamisaan ko. Clerk ti trabaho dito eh. Saan kat adyani, Cres? No kayat mo? Ipakadam ka ni Sir Sanjo. Tamangala ka iti janitress mo. Addan to aldaw mo kanyak si ka probinsyana. Aldaw? Kaano day tang aldaw? Anya ti aramida? Ha! Saan ka makaawat? Awan amom! Na-review ka din dagiti bookkeeping records ti kumpanya. One, sir. Isa na sapaak na imay, tapno ma-review. Good job. Isa runom ngayon ko dagiti kabarbaro aday tayo. Inrogi kon, sir. Kaya tso ka din nga i-forward kon iti computer yu tinalpas ko, sir? Okay. Tapno makita kumat dito yung computer ko. Sige, sir. Aday ta?
forwarded, sir. Mabalin niyo nakitaan. Mhm. Ang kape kayo kadi, sir. Busy kami kini Jasmine. No time for coffee. Di trabaho ti kitaan. Uwan, sir. At tanto ay tawlo at doon. Saan mo ta pinapanaw ni Sir Di ka Barbaro a Clark? Dayta nga ron ti urayan mi kanilay ka ama pasamak. Agdan samot milagro ang mapaspasama ka. Italang mad daytoy. Apay mo't amilagro ako naman. Milagro ta medyo nabayag basitan ti Clark na. Sigud kad agsukat adagos iti Clark. Amangan mo na puskol ti rupa ti probinsyana. Iswasaan ang makarik na. Anya pa'y ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na akit nabayagan aapin manaw. Kano nga tamanan na pasukatan ni Sir Dayja a probinsyana akla. Urayan tayo ti sumaruno ang mapasamak. Sigurado apapanawan naman ng dayjay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetay wita alawas na napauluhan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, guwapo ngam suplado ni Sanyo a CEO, ti may sa kumpanya. Ado ti babaeng agras kankwana, ngam kanayon nga agsukat iti sekretaryana. Nag-apply nga ron ni Jasmine kas clerk. Kat naawat da ito. Simple lang da ito'y abalasang, ngam nagagat kan napasnak iti trabaho na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na. O di nabayagan na pinmanaw. Kano nga tamanan na pasukatan ni Sir Dayji a probinsyana clerk? Urayin tayo ti sumaruno ang mapasamak. Napintas nga agpaiso di probinsyana. Ngam, nagsimple matlaunay. No, sino pa'y tinagsimple? Isumat ti binmayag iti opisina ni boss. Baliktad tininamnamak ang mapasamak. Punak mo mapapanaw adagos. Saan man? Saan ko ba'y kumapastragan dahi jay? Di damo na tinmay. Limadlaw nga damat utak ti probinsyana. Daytoy tinapintas nga arwatam ita amapan iti opisina yo. Tapno mapansin nakatibos mo. Nagayad a bestida. Kaslagaw. Long dress lang mat daytoy. Di na kaya tinakiting takuna na kurang titela na. Di ipakitam ti sobra titela na. Nagayad. Sa bagay, ang mga nukas na ti kayat na. Nagayad a bestida. Pag tinulungan ta nga aramidan ti amin, tapno matagik kwam ti boss mo. Wan, mami. Baknang ko naman. Kan pantasya ti babae. Gapu iti kinataer na. Nagmayat nga tan, lumaysa kan tumat a boss iti kumpanya. Adun to ti umapal kanya. No mapasamak day ka, mami. Isungarod nga ikagumaam tapno mapansin na ka. Di mo sardayan. Pag serbiam iti husto, tapno masursuro na ka nga ayatan. Adda ka di dinar ayam a party. Sakbay nga imay ka dito. Party? Ha, ignorante ka talaga.
Party ka di laang ti pangaramatan iti long dress. Sa bagay mamakit di. Ad-ada pinmintas ka. Imba, tanakitam ti kinapintas ko. Ah, awan ka di pa ni sir. Awan pa'y matitay si Mang Puerta. Madamdama pa'y siguro. Kanayon ka abisi nga gininkod. Ado ka di pa'y tiinkod mo? Impaingkod nga ni Sir dagiti ka barbaro a files. At the hard copy nga inted ti ka meeting na. Di da inted ti soft copy. Na-misplace sa kano ti flash drive na. Laika, adda ka di ag-birthday ita dito yung kumpanya? Taapay adamagam no adda ag birthday. Nakita ka namin anak ka long dress ni Carla. Oray siya, nakita ko mat. Damagak ko maitay, ngam gusto mat ang nakapanaw. Saan samot nga ita ti birthday na? Anya nga tati selebrasyon na, tanag long dress. Apay adi mo dinamag kankwana. Saan kumatin adinamag? Si kamot kan tinalagip ko pagdamagan. Adda siguro sa bali ang makagapo. No apay ang naglong dress. Good morning, sir. Good morning, sir. Saan ka di ang maternity dress ti awag di takawas mo? Masikog ka di? Sir? No masikog ka, mabalin mo ti mangala iti maternity leave mo. Ni, saan mo sir? Sa anak mo't amasiko. Balasa nga pa'y nga awan surok awan kurang. Apay nga rod anak ka maternity dress ka, no saan ka amasikod. Jasmine, in forward mo ka din, dagi tinalpas mo anayin code. In-connect kun iti server, sir. Adan iti computer yo, dagiti nalpas ko ana encode. Good job. No, apay nga min, anapukaw jet tao ti flash drive. Napansin na ka siguro ti boss mo. Gapo iti inted ko along dress mo. Imbaga nakit din ang masikog kano ti agbado iti kastyay. Maternity dress kano. Anya ang maternity dress. Inasamat amo ti lablabid na day ta boss mo. Kinatawaan nakpay adi probinsyana. Ha, masubo na. Agpadada nga ro, dadida amo ti mota. Awan lang amin hindi kay bagbaga pagkawas ko, ma'am. Napintas mati dinait ko akawas mo. Nangina pa iti tela day jay. Uray nang nina, kaimbagakit din gay boss. Ano ka numasikuga, ket mabalin ko ti mangala iti maternity leave ko. Anya, maternity leave. Dakkel ka di ti tiyan mo, tay baga na ti kasta. Ay, makapasuron day di at tao. Awan sakit rit na ti sinalbang. Bakla ang ata. Hello, anak. Nakaawag ka ba? Kumusta ti trabaho? Nasaya atak mo na. Uray ka na yun anak kami so ti bus ko. Di na pa'y binabalaw ti trabaho. Wano kapwanan. Nasaya at matngarod no kasta. Ngam apay nga imbagam akanayon anak kami suot ti boss mo. Diyak pa'y nga rod nakita nga imisam na. Di nang sabot ang imisam. Ang mga nooray sika, kat di mo isuman. Iso asaan mat nga umisam ako nam. Iso kumaati mo na nga umisam. Sakpay nga isumak na. Iso kilalaki. Ay, wag gaya. Ada impawin ko akwarta. Kayo alaan iti remittance center. Nagyaman anak. Igatang ni tatang mo iti abono, kan pesticidio. Gumatang kayo mo tan iti sidaan kan masapsapon yun, nang. Sige, papana ko diti trabaho. Bye! Agyaman manin iti impawit mo anak. Ala, agan-anad ka akanayon dita. Congratulations, Jasmine! Saan ang nagkamali ang nangalakan ka akas clerk? Di na ka pa'y pinapanaw ni Sir Sanjo. Apay ko napapanawan nak, ma'am.
Awan matibason ko kan kwanan. Amom ka di, nga ado kami amas-mas daaw, no apay adi nakapinapanaw. Awan pa'y nga may tinakapagbayag a clerk na. Anya ka di tibasol da, ma'am. Di da ka di amo di ag computer? Amo da, ta nakaturpos da mo. Nga may sa ti amo ni amakagapi. Anya ka di day ta makagapo, ma'am. Ti kang runaan, ti kagura ni sir, ti garampingat. No ti babae ti mangipakita iti motibo, kagura na. Kasta ka di, ma'am? Saan ko pulos nga inaramid dayta, ma'am? Iso nga imbagak, asa anak anak bidot anangalakan ka. Akas clerk na. Sika tay imbaga ti anak ko aka opisinaan na. Agpahisugayam alos siyang ti tsoram. Ha? Amudak na na? Asino kayo? Kan asino ti anak yo? Saan nga importante amam-am muna? Adda idi pa nagsabat tayo. Kat naibaga ti anak ko asika ti kabarbaro a clerk ni Sir Sanjo. Ada ka di ibagayo, nana? Awan. No apay ba't nga mina nagsabat ta iti dalan? No, diya kang mali. Ni Carla ti anak yo. Ta, agkakaingas kayo iti lang kan ugali, nana. Anya ko mama, tinagpadaan mi iti ugali ako na. Basta da nagpadaan nyo, nana. Nagkamali ka di iti imbaga? Ani Carla ti anak yo, nana? Anak ko ni Carla. Anya ti ugali mi anagpada ako na. Da kayo magayam, sir. Good morning. Adaman damaget. Tumboy ka din ni Jasmine. Sir? Apay, adi na magyo no tumboy, sir. Dinamag ko lang, met. Duma nga min kadag iti naglabas akadwak iti opisina. Di kay maawatan, sir. No ti klase, ti panagkawkawas nga, dinilaw ko idi nag-apply. Ngam kunana, asaan ka nung nga iti kawas, ti pakakitaan, iti laing na agtrabaho. No dikat, iti aramid. Imbaga na ti kasta. Yes, sir. Mabalin ko akit dawan, abaliwan na ti panakawas na, no iso ti parikot yo, sir. Agpaisunod kit iti imbaga na. Pulido ti trabaho na. At dala pa ka insulto at. Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Awan. Sige. Panawan ka pa dito. Nay, da kagayam dito'y kantain. Mariribukan kan samay. Apay, mamlay ka. Pampanunutat man ti saludsod kanyak ni Sir Sanjo itay. Anya ka dito sinaludsod na. Apay amasak ng kaunay. Apay adamagan na. No tomboy ka no ni Jasmine. Gapo ka di. Takas di ti panagkawkawas na. Ang madlaw mo ta babae. Maburbur siya anak. No apay akas jeti saludsod na. Saan ka di weird day dya saludsod? Pagkunamat. Tigargaraw ni Jasmine kat saan mo't alakyan. Titomboy kat kasla lalaking agunggunay. Apay adamagan na no tomboy. Nagsabat kami iti ibagbagam alosyan. Imbaga nakit din nga awan nagdumaan ta iti langa ken ugali. Mother like daughter ko naman, mommy. Sa bagay, ngam sa balimot ngami, hindi pa nangibaga na. Ta medyo umisampay. Awan ka is ka na dahi a tao. Tapno pagsaritaan tapay. Wan ba't kit diya? Agpanunot taman kit di iti aramidan ta.
tapno kagura ti boss mo. Kasano ko, ma'am? Isu nga rod ako nak nga agplano tanong kasano. Jay ko mapapanawon ti boss yo. Tapno si kalaan ti kadwa na iti opisina na. Ngam ti question. Addaam muna iti computer asaan ko nga amo. Ti may papan iti server. Tapno mapan iti sabali a computer ti files. Magpaisuro ka kan ko na. Inton amumon, isunto. Kasano ka diti aramiden may papan iti server, Jasmine? Isuro man, kabayatan nga awan pa'y misre. Saan ka di nga amo ni Ma'am Laika? Asaan mo nga amo dayta? Di naman. Sa may sa, itala ang mata ito. Abay handa ka dito lamisan, Jasmine. Ingkay dyan lamisan. Takitaan dagiti appointments ko itangal daw. Oo, sir. Jasmine. Nalpas mo ka din ti papaaramid ko. Uwan, sir. Nalpaskon. Adamat lang dita computer yo. Good. Masapol ang makita. Tapno amok ti i-present ko into nagkita kami iti business partner ko. Adayin tugot ko nga inlutok amakan dito, sir. Naimas da iti amerian niya. Kalkalpas ko ang nagmerienda iti naggapwak ang meeting. Kanan nyo lang ang kini Jasmine data. Adamat balon ko dito akan kanan, sir. Luto ti probinsya daytoy. Luto ti probinsya? Kaya ko aramanan data Sige, sir. Taikan kayo. Manmanong adda magatang akastoy dito syudad. Anya ka di daytoy? Nagmangalo. Kalamay dayta, sir. Nailuto itinyog. Iso ana banglo. Nabanglo nga peso. Panagkita. Naimas dayta. Nagustuhan na kadimot laang Jane Luto. Idi imbagak nga da inlutok ang naimas. Imbaga nakit din analpas kano ang nagmerienda. Anya, di nakadiri namanan. Imbaga nakit din nga itid cooking ni Luciang. Kat, inted mo ka di. Saan, mami? Nambara. Idi inruar ni Luciang ti kalamay na. Imbaga nakit din anabanglo kan naimas kano. Ay, surun kon. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak. Anya ka di manan tinapanunot yu, mami. Amangan manan no palpak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Tributano. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mas daw dagiti empleyado iti kumpanya. Tasaan pa'y la pinapanaw ti CEO ti probinsyana. Iti ayan mat dagiti aginaan da Clarita ken Carla. Ikagkagumaan dati mga remedyo no kasanuda ang mabaniitan ni Sanjo. Tapno mairaman da iti kinabaknang dayto. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta ita alawas ang napauluhan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak. Anya ka di manan tinapanunot yu, mami.
amangan manan no palpak. Masapul ani Hasmin ti padaksam. Tapno papanawan ti bosyo. Anya ti aramidak amang padakis kan kwa na, mami? Dayta ita ti panunutot alalain. Masapul nga agbaling kita. Saan nga tang agkibaltang manenday ta ang mapanunot yo, mami? Saan ba't siguro nga agkibaltang? Agbaling kita itan. No apay mat ngamin nga imay daya a probinsya na alosyang. Dumteng ti aldaw, apo manaw dayjay alosyang. Sakti ka unaan dito opisina. Aramidak man timbaga ni mami. At the flower vase dito ay nagtakarga na dati. Ikabil ko iti nga 20 lamisaan ni boss. No punasan ni Jasmine ti lamisaan, masagid na ti flower vase akas lasarmin. Matuang lakit di. Kat mabasa dagiti papeles iti lamisaan ni sir. Makapungtot lakit din sir. Sigurado apapanawan na. Rumalak pa dito. Madam Rama, adan nilo siyang. Nasayat met, nuin mo na ni Carla. Tapno maisagana na ti papeles. Sakbay asumra ka. Good morning, sir. Ada kayo matgayaman. Sige tao muna ki di opisina. Inakpaisim pa dagi ti papeles iti lamisaan nyo, sir. Imunan. Di nakman la inuray. Mapan na kami isimpa dagiti papeles iti lamisan ko. Apay na taan na sa na iti pinagawan na. Di na ka di kaya. Di makikuyog ka niya. Ay, sir. Good morning. Itay-pay ngayon mo natin sekretaryayaw. Nuin mo na. Kaawatan na naisagana ng dagiti papeles iti lamisaan ko. Ay, nalabit akas ta, sir. Itay-pay matalin mabas dito ay. Good morning, sir. Adda kayo matgayaman. Aguyog tama pan iti office. Itay ka kanupay matasimang pa. Naisaganam ka din ti papeles iti lamisaan ko. Ah? Ay, kuhan. Inuray ka pa namin, sir. Nakitak akap ka pa ni Jasmine. Isagana na siguro. Imo na ka lang Ruben. Apay nga inyuray mo pa'y kankwana. Ditakan. Dinardaras ng tinagna. Pinanawan na kiti. Bastos. Darasan, tamapanak matan iti opisina. Ay, natinag ti flower vase. Abay yung kabil da iti nga to ti flower vase. Oh, anya tinapasamak. Ano tinarawin mo? Sayang tinapintas a flower vase. Sino din ang ikabil iti flower vase iti nga to? Sika siguro Adda dita iti kalman iti nagawid tayo. No siyak din ang ikabil. Amok nga da dita. Kat saan ko kumaan na sagid? Alangan mat ani sir tinang ikabil. Jasmine, agdardaran ti imam. Sorry sir. Diyak ngamin amo nga ikabil da iti nga to ti flower vase. Kitak mo tayo. Ha? Saanan sir? Basit lang daytoy. Adapan nyok dito. Ha? Iyag mo, tapunasak ta dara. Saanan sir? Siya kunti mang punas. Sakon ko nakmet. No di mo pa'y ipapunas ka na ti imam. Bagkatan ka nga ipatugaw iti lamisaan ko. Asino tinakita yung nga imo na asimrat iti opisina kitay? Apag iso nga oras ti trabaho, iti simmang kontak sir. Saan ko nakita no asino ti mo na? Apay ka di sir. Siyak tinaudi arimor iti opisina iti kalman. Nakitak pa iti flower vase iti lamisaan. Ngamitay bigat, addan iti nga 20 lamisaan. Adda ka din napasamak sir. Natinag ti flower vase ket nabuong.
flower base pa'y day di mamatay jay. Ako'y anatin lang, sir. Nakita ngawan basol ti nakatinag. Jay nangikabil iti ngato ti aking basol. Talo kayo laang matasumsumrak iti opisina yo, sir. Paayaban man ni Darwin Agard ditoy. Areglado, sir. Inakayaban. Saan ko kuman napagtaktakan daytoy? Nuagpud mo ti akin arabi. Kagurak ti ulbud a tao. Nalakalaang matamaamuan mo asino ti ulbod. Ipa-review tayo ti CCTV, sir. Isungarod nga ipapaayab ko ti gwardya. Takitain tayo ti CCTV. Imbaglakid din. Tada CCTV. Oh my God. Adamot gayang CCTV. Kasaluitan. Apa yan, Ma'am Carla? Agkalingatan ka matay. Saan mata napudot? Tada aircon. Sir. Ang mga na ingatok ti vase, idi po nasa kumatilamisaan. Idi kwan, napanak i-JCR. Gusto mo't nga da kayon. No itay pa'y ko mga imbagam. Saan tayo kuma anataktak? Sorry sir. Saan kong ingagara? Nalipatak siguro. Apay anaaramid mo ti kasjay. Anya ti panggap mo? Diyak ni namnama ang malipatak, sir. Basta ti amo, kat ang mga na ingatok idi po nasa kumatilamisaan. Idi na panak i-JCR. Diyak gayam na isubli sakbay asimrak kayo, sir. Ikang ka pa iti may sa agung dapay. Ngem no at dapay saan ko akayat ama aramid mo. Ikatalikan dito'y kuntani. Oo, sir. Agyaman ako na iti kinasingpat yung nagsingpat kayo, sir. Jak kayaten ama ulit pa'y daytoy. Hello, Jasmine, anak. Nakaawag ka man. Di ka di makaala iti bakasyon mo. Sa bagay, nabiit ka pa'y laang di ta trabaho. Awan pa'y makatawid mo. Kuha nga ben, anak. Masakit ni tatang mo. Kat kaya't nakakano makita. Ala, ipadasam ti agpakada anak ko. Mangi-file ka iti leave mo. Ay, oo na, anak. Mailiw kami nga minkan ka. Ala, ano sam nga ro ti agbakasyon, anak? Ang mga no iliw ni tatang mo, ti panagsakit na. Sir, mangifailak ko maitilib. Masakit ka nung amin ni tatang ko. Sa dino ka diti probinsya yun? Ija Isabela, sir. Adayo dito eh. Kaano ka ngagsubli? Sapay ado ti aramidan ko ma. May sa alawas ko ma, sir. Nagbayag mo ten. Awan nga minti mga ramit ka dagiti aramidan. Damat ni Ma'am Carla, sir. Kanayon mo't nga da ka malina. Sukatak ko man kat. Isumat lagayam akanayon nagpaisuro kanya. Sige. Palubusan ka. Basta agsubli ka after 1 week. Uwan, sir. Agyaman na kiti pamalubos yun. Ang bakasyon ka gayam. Nasayaat mo. Madlaw ko kat maragsakan ka. Maramid mo ka di amin arumbag na aramidan iti opisina? Di mo matamo ti daduma, saan ka di? Apay, si kalaang ti addaam muna. Sapay ko mga rod, kasana ka maurnungan iti aramidan intong sumangpulta. Rumbang laang nga aramidam, tatrabahong kat nga rod. Sabali mat ti aramida. Ngam no siksikat yada iti opisina, saan ka di arumbang na aramidam? Kasi ka ti mabati ditoy? Noan niya ti ipaaramid ni sir. Iso ti aramida. Si ka ti makaam mo.
Ijay ko mangaming probinsyayo ti rumbang apagtrabahwam. Saan adito syudad? Uray probinsyana. Taadda ka baela. Asaan mo akabaelan? Agmano aknang. Hada kamot kaya mon anak. Apay adi mo imbaga kasi nabat na ako maijay ilay. Kaya't kayo nga rod a sorpresaan, nang. Ayan ka din ni tatang. Ada iji kwarto. Kanayon mo nga burkot-ikot kan aglaladaw. Intan ija ayan na. Bareng sumaranta. Wadang, ngam isimpak pa'y dagiti ginatgatang ko. Amang ano itaray ti aso, wano pusa. Saan ka di anak ko nam, anaungat ti pusno? Naku nam ngamin na di na amo ti umisam. Di nan samat ngamin masangot ti umisam. Takanayon ang makumikom iti sangot ti computer na. Ay katuan, talaga akas ta ti mangukupisina. Computer lata ti sangsangwan na. No awanan jay losyang ako nam. Mapankan iti opisina. Nagsapagit din ngay, mami. Masadutak pa. Tapno maka-make up ka sakbay asumangpet ti amom. Madlaw na ita ti pintas mo. Taawan sa bali iti unag ti opisina. Sa bagay, makaritouch sak analain. Sakbay asumangpot ni Sir Sancho. Lalaiyam, tapno agbalig ita. May sakad tubot abos no madanon ti tiyempo. Nagmayat nga tangat ti maawagan iti boss. Mabalin kumat aban ni kesan dagiti empleyado. Iso nga rod nga ikagumaam. Aramidan ta ti amin. Tapno matungpal day ta tarigagay. Okay, inak nga rodan, mami. Agpapintasak sakbay asumangpot ni Sir Sancho. Masapul asika akanayon ti kapintasan iti imatang na. Tapno ma-in love ken ka. Madama ti retouch mo. Saan ka di amay mayat? No isagana mo dagiti pirmaan? Ay, sir, kunak no saan kayo pa'y ngamin asumangpot? Apay ko maasaan na kasumangpet. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sa bali matiin into na rin. Tatimat agmamaat. Ay, sige, sir. Isagana kun. No ni Jasmine, nakasaganan dagita. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluhan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, palpak manan tinapanunod dagiti agina. Aplano da amang padakas kan ni Jasmine. Inikan nga rod ni Sanjo ni Carla iti may sapay agundaway. Iti may sangal daw ng agmay-maysa ni Carla iti opisina na naglib ni Jasmine. Madama tiritouch na ito, ibisin mangpat ni Sanjo. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Apay ko maasaan ak asumagpa. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sa bali matin into na rin. Timat agmamaat. Ay, isagana kun, sir. No ni Jasmine, nakasagana dagitan. Tuladem ko mamat ti kinapartak ni Jasmine. Ikagumaak ng artapan ni Jasmine, sir. Aramidem, no kabaalam. Panagkuna, saan mo ang maartapan? At damat pangatiwak ken ko na, sir.
Wen, mamati ak nga atiwan, no iti pa nag-make up ti saritaan. Tas saan kat nga rod nag-make up? Natural, ti pintas na. Dakmatan makit-kita ti probinsya na. Pinapanaw ka di manin ni sir? Nag-leave, na masakit sa kamo ti amana. Ah, tingamin na mo kat saan nga agbayag day di a probinsya na iti opisina ni sir. Iso lang tinakapagbayad iti opisina ni sir. Uray mo't kid din ni Carla ah. Aldaw lang mo't inunaan na iti day di a probinsya na. Unak no papanawon ni Sir Daji Akarla. Gapo iti pan nakabuong ti base. Ngam di namot pinapanaw. Nagasat pa'y laeng. Tainik ka ni sir iti may sapay agundaway. Noon yakit at tinaknakan na. Tay naramid na dayjay. Amangan nagpaiso ti kunana. Analipatan na laeng nga insubli. Siguro. Di tayo mo't maliklikan ti makalipat no maminsan. Agi pa damag kadagos, no niya tinakasama kay opisina yun. Mayat ka di matlaang ti resulta, tinaramid mo. Saan, mami? Imbaga nakit din at ikano ag mapamaatin into na ran. May mayat kano ni Jasmine, ta natural ti pintas na. Apay anay raman pay ni Jasmine iti saritaan yo. Kat awan mat ijay opisina yo day jalo siyang. Day talaunay ti pakasununa. Uray awan day di a Jasmine. Kanayon pa'y laang amadakamat tinagan na. Adda sakit diferensya ti panagkita ti busyo. Di na ka makita. Ngam day jay alos siyang makita na. Iso akasurun ko day jay alosyang. Noan niya nga tati addakan po na ah. Mang panunot ka pa iti sa bali a pamuspusan. Tapno dinan malagip day ja alos siyang. Jasmine, sika ka din day ka. Siyak day to sir. Saan ka di anak kalipay na ni Jasmine? Kunak no ni Jasmine itayan. Idi nga nakita ti rubber shoes mo. Kasmet iti rubber shoes na. Baro day ti rubber shoes ko sir. Saan akas iti rubber shoes na ako nam? Di mo pa matinyin ko dagiti kabarbaro a files. Ay irugi kon sir. Sa bali nga mingi inyen kod ko iti kalman. Ay, manupay nga aldaw. Sakbay asumangkat ni Jasmine. Jasmine ya amunan. Makapasword. Madlaw yu ka di akanayon anatiday ni sir? Kas-lakas na nga ro. Adda nga ta parikot na. Nalabit. No lumabas dito ikat nakadungog ang magmagna. Nakabulsa ti maysa nga ima na iti pantalon na. Timot maysa. Nakabit-bit iti portfolio. No amo ka sumungad. Umunagak diti opisina. Taamangan no pagpupudutan na. Ano nga ta nga agpaiso ti parikot na. Imbaga na kumakanda tayo. Tapno amo tayo. Amangan no personal abanag. Iso adi na ibagan. Sa bagay. No parikot iti opisina, ibaga na kada tayo nga empleyado. Nabambanugan. Ado ti naramid ko iti opisina. Awan namin kadwa. Saan ka di amay mayat? No awan kadwa. Tapno dua kayo laeng ka ni Sir Sanjo. Ngambukudak matitrabaho, mami. Makabanog. Makapa-stress. Nang runa no ipaulit na ti naramid ko taadda ka no kamalinan. Ipaulit na kunap? Wan, mami. Ibaga na a mistake ka no. Kat pasukatan na. Kasta ka di. Kasi kamat nga ron. Uray kumaan, numaban ni ika. Tapno aggibos matan ti panagan anos kung agtrabaho iti opisina. Basit lang ano sen. Awan papanan na. No di maban ni itam to. Saan
ka di amay mayat, no dito'y kalaangan probinsya nga agtrabaho. Iji ka bisira no iso, taas asidag. Nang sayang di trabaho, nang. Mayak pa'y ti sweldo ijay. Adayon, ngaming. Sagpaminsan ka lang, agaw away. No lakat makakita iti na nga to asweldo. Padasot to ti umalis, nang. Jay ngamin ka adayon na. Oray saan oray ana nga to ti sweldo. Lakat ka na yun ka nga agawid dito. Aganos tayo pa'y basit, nang. No makaorno nga, oray ag negosyo aktulaan nandito'y lugar tayo. Mayat mo't ka ti agnegosyo na maigasatam. Iso nga ano sa niyo pa'y basit no madayo akmanan, nang. Anya pa'y nga ro. Di kas kalatan anak ko. Apay akas to'y ti marikriknak. Apay asap sa pulen dagiti matak ni Jasmine. Gapo mata. Tanakapsot ni Carla ang mga ramid ka dagiti ipapaaramid ko. Amin na nagbalin na Clark ko. Pinagura numang ipakita da iti motibo. Nababati pa nagkitak no kasjay ti babae. Kasladida nakakitkita iti lalaki. Iso nga dagurak iti kakasjay babae. Ngam ni Jasmine. Diyak pa'y nakitaan iti kasjay akababaling. Nakakonsentrate latan iti trabaho na. Saan at tumalangkyaw. Laika, kita man ti biodata ni Jasmine. Saan ko akinit-kita idi? Ken awan ti cellphone number na kanya. Mabiit lang, tabiro ka, sir. Yag kon to iji opisina, no? Biro kam itan, taurayag. Kayat ko ang makita adagos. Sige. Pakitak iti ayan dagiti records ko, sir. Antoy, sir. Alakon, agsubli ako na di opisina. Dinardaras na nga inara sa pimana. Apay nga ta. Laika, agdardaras mo ta manaw ni Sar. Anya ti inalanakan ka. Jay man biodata ni Jasmine? Jack maawatan no apay nga inala na. Di na dinamdaman. Itatawan ni Jasmine, sana inala. Itapay, sa interesado iti biodata ni Jasmine. Saan ka di adi nakabibiyangan? Mukas jay nga ag-interview ka iti aplikante. Mas daawak na rin no apay. Amangan no kayak nalaang amaamuan ti lugar, ken daddo mapay ama ipapan ka ni Jasmine. Hindi pa'y ako madamo ni Jasmine ti sinret, at kinitanan dagita. No anyaman ti panggap na, iso lang ti makaamu. Sa bagay, awan bibiyang tayo ijayan. Ano? Nakaskas daaw man. Ay, nga tagibas-basaan ni Sir. Linuruan na ti cellphone na. Maslagramot saksakaran na. Ilipas mo na itar aramidan. Adala ang awagan. Uwan, Sir. Matungpal. Pagawaan. Rumuarak biit. Nakapsot ti signal ito ulit sa opisina. Sige, Sir. Kita man tinakaparabaw itinamisaan ang binasan ni Sir Itay. Diba yung data ni Lucian? Apay dito eh. Di ka di cellphone number ni Lucian ti sinakar na dito eh. Hello, asino ka di daytoy? Hello, Jasmine. Kaano ka kading agsubli dito yung syudad? Dandanin man pa eksplanasyon mo saan ka di.
Da kayo, sir? Ni, saan ko nga intad ka na kayo ti cellphone number ko? Sana nabatek. No sa dino tinangalaki tinamber mo. Damagak lang. No kaano kang agsubli dito eh. Kuna ni nanang asaan ka nun nga agsubli dita, sir. Adayo nga min dita. Saan ka nang agsubli? Kuna, Kasta mo timbaga ni nanang ko, sir. please. Agsubli ka ko nga. May kawa. Manipot di ka makikita. Ni Sir Matt, itaman pa'y amang rabak kayo. Sana ka magkabrabak. Just me. Kasapulan ka muna dito eh. No kaya? Mayak dito. Tao may kasukon. Ha? Saanan, sir? Bye! Asino ka di tinakasaritam iti cellphone mo, anak? Tibos ko, nang. Mas daawak tayo nawagan na. Ang mga nuado ti ipatrabaho na kan ka. Nanabi. Ngam ti pagsidaawak. Umay nakano sukunan dito'y. Ay ngam adayo dito'y. Sa maysa. Adayo dito'y iti ili. Malaksid ano ijay ti pagsapatan niyo. Mayaw awan to lakit day. Ipapilit namat nga umay. Nakasagana da kano iti driver na. Palubusan da ka di pa nagsubli di syudad, nang? Anya pa'y nga ino di kasta. Basta ka na yun ng kumamot at agbakasyon dito oy. Nulakit palubusan dak nang. Matungpal ti kayat yo. Panagkuna kat nasingpot ti bus mo. Apay nga umay nakasukunag. Boss? Idinto ta empleyado ka lang. Mas daawak nga rod nang. Kasladyak mamati. Kateks mo nga roday tabus mo. Kaijay ile ti pagsabatan niyo. Awanak intod bigat. Ada papanak. Papanan nyo ka di, sir. Mabalin ang amuan. Awan mo't ngamin tinaka-schedule ang meeting nyo ita, sir. Mapanak iti probinsya. Inak matagpasyal. Probinsya, sir? Itaman tay? Adda ka din nakaskas daw itimbaga. Basta aramidam ti instruction kung aramidam. Matungpan, sir. No adda umawag iti telepono. Ibagam nga da importante anapan. Kasano ka-importante ti papanan nyo? Taijay probinsya pa, sir. Importante launay ti gagaraag ijay. Apay nga tang aday ti lamisaan ni Sir Tibayudita nila siyang idikalman. Idikwan, kuna na nga awan ka no ita, tamapan ije probinsya. Anya? Apay ano? Dinamag ko, ngam ko namat ni Sir anapatag ka no ti gagaraan na ije probinsya. Saan nga ta nga ijay probinsya ni Losyang tinapananda? Asino kumaday jay alos siyang apagtaktakan ni Sir iti oras na. Wan matkit di naira na la siguro a probinsya tinapananda. Nga saan nga iti probinsya da ijay a Losyang? Nga mas daawak man, mami. Apay ti bayudata nila siyang aday ti lamisaan ni Sir. Napanain nalaki nilay ka. Diba yu data? Adda ka di iti opisina ti boss mo? Ti amo ket awan ijay, mami. Diyak pa'y mat nakita ijay. Apay nga tagay. Madin samat daytoyan. Adda samat jak magustuhan ang mapasamak. Hello, sir. Ayan nyo ka din. Asidag kami ni Tiling yung bagam. Pagkitaan mo ka. Adak iti gasoline station iti crossing, sir. Napag-iso nga. At pag-gasolin na kami pa'y. Adayo kayo kadipay, sir. Asidag ka nun. Kung natin nagdamagan mi. Sige nga rod, sir. Agora yaklatan ditoy. Bye, sir. Naimbag tadi kami narigata na ng biroken ka. Adayo talaga ti probinsya yun. Ada ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir?
Awan sa bali, Jasmine. Sikat kapatgan agagarak ditoy. Sir, agpreso ka dito yung bagayo? Iti anya aga po. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbakasyon ni Jasmine iti probinsyada. Nakarit na ni Sanjo iti iliw ken panakaikawa. Sa pulan dagiti matana ti kaadda ni Jasmine. Inala na nga ro ti biodata ni Jasmine. Kat inala na ti cellphone number daytoy. Inawagan na nga ro ni Jasmine. Kat imbaga na amapan nasukunan daytoy. Nasdaaw unay ni Jasmine ngam awan na aramidan na. Nakadanon nga ro ni Sanjo iti ili da Jasmine. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ada ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir? Awan sa bali, Jasmine. Sikat kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito yung bagayo? Iti anya aga po. Saan ka kumamas daw? Basol ko kadi, no kailiw ka. Mas daawa ko na iti bagbagam, sir. Imposible da ito eh. Saan nga imposible? Kaya't ko amapantayo iti lugar yon. Ha? Kaya't yung timapan iti balay, sir? Nanumula ang tibalay mi, sir. Saan ati kinanumuyo ti kapatgan? Kaya't ko makita dagiti dadakkel mo. Taapay, sir. Anya ti dagaram kadakwada. Panghasim, Jasmine. Kaya't ko ida makasarita. Awan ti dakes apanggap ko kadakwada. Iso nga intayo ko man. Mas daawak, tanag-out-out taon ni Sir. Awan mo timiting da. Itala ang mapasamak da ito eh. Sa dino nga ta probinsya tinapanan na. Awan ka diti imbaganakan ka? Awan. Ngam, pagsidda awak ti panangalan na iti biodata ni Jasmine. Adda pa'y kit di atap ko. Nga ijay probinsya da Jasmine tinapanan na. Iti anya aga po. No pagsilpok dagiti pasamak. Kaslakas ta tinapasamak. Sinurot na ni Jasmine. Inala na ti cellphone number ni Jasmine iti biodata na. Kasta nga tangag paiso? Atap ko lang matkit di ah. Maburbor tsa anak kadagiti mapaspasaman. Nagsubli ka, anak. Sino ti kaduam? Iso ti boss ko, nang. Kaya't na kayo kano ang makasarita. Naimbag abigat yun, nana. Landingitek, no disturbuhan kayo. Saan ko nga ibilang apan ang disturbo ti umay mo, sir? Pagyaman akit de, takayat yu ti dumapaw dito'y nanumaw apagtaengan may. Nasao ngamin ni Jasmine. Ano mabalin? Ket diyo kayaten nga agsubli di kumpanyami. Adayo ngamin iti syudad, sir. Mailiw kami, numabaya ka saan na pumasyar. Tapno diyo paritan nga agsubli. Ikak iti binulan a bakasyon na. Tapno agawid dito'y lugar yo. Ay, agyaman ako na inukasta, sir.
Nagsingpot kayo mo't gayam abos ti anak ko. Agyaman ako na iti panang ibagayo anasing petak, nana. Jak pa'y nangag nga imbagada ti kasta kanyak. Narabak kayo mo't gayam, sir. Di da siguro makita ti kinasingpot yo. Iso adi da mo't ibaga. Anyangay nanang, mapan kamin. Umayak tumanan. Ay, anak. Saan na bale, taimbaga ti bus mo, akanayon ka nga umay sumarungkar dito'y balay. Sige nga rod nanang, mapan kamin. Talaga anasing pati bus mo. Nang runa do umisam. Italaang mat anakitak na imisam. Salwadan na kayo ti apo, iti pa nagbiyahiyaw. Agyaman kami nang. Patuluyan mi nga rodan. Bye-bye. Agan-anad kayo. Itulod ka iti dagos mo, Jasmine. Sumurot kan to iti opisina. Tao mo na. Di na kun itulod, sir. Magnaaklangan ang mapanigji boarding ko. Taas idagman. Saan kan nga umulog? Itulod kan. Inuday tati ko nayo. Di, sige. Agyaman aklangan, sir. Don't mention it. But welcome anyway. Naganos kayo ket din, sir. Imaydak lang aron sinundod iti probinsya. Ituludak pa iti boarding ko. Kasta ti kapatid mo kanyak, Jasmine. Dito yan ti boarding house ko, sir. Dayta na pinturaan iti berde a balay. Mhm. Agyamanak manan, sir. Sige, sumaruno akon adagos di opisina. Apaman ang maisimpak dagiti gamit ko. Sige, Jasmine. Mapana ko ni opisina. Tado ti pipirmak a papeles di jay. At dapay meeting ko inton madamdaman. Nakitam ka din ni Sir Itay. Itamampay anaranyag ti rupa na asimrek di ta opisina na. Anyat kaya't mo asawon iti naranyag. Sigod ka di analidam. Idi kinablawak. Imisam sa nagtungad. Sigod kat lumabas lata kaslawan nakita na. No kasta, simang pat manipod iti probinsya. Una, tadalakit nga rudain. Ngam nagbaliw nga rod tilangana. Kaya't mo asawan. Saanan analiday? Kasta nga rod tinakita kini sir. Ay, awan ka di kadwa na si Mangpat. Awan mat. Jay driver na ah. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Carla. Adakan? Idi kalman tinaudi a bakasyon ko. Saan ka di? Ngam late kay ta. Saan ka kuman asimrang? Imbagamat ngamin itay ni Sir asumra ka kita. Imo na laeng, tadi magasak pa iji boarding ko. Kayat mo asawan. Nagkita kayo itay. Idi pa'y kalman Imay naksinundo. Nag-night trip kami. Naturog kami iji lugan. Indagas nakpay iji boarding ko itay. Adamat na ni Sir. Kastamat ni Jasmine. Adamat na. Jack pa'y nakita ni Sir. Ngam kuna ni Darwin, anaragsak kano ni Sir. Kunak no siya lang tinakadlaw ang naragsak ni Sir. Pudno nga rod ti imbaga ni Darwin no kasta. Ti driver, madlaw ang nabanog. Kan kasla na puyat. Adda nga tanapananda kan ni Sir. Maamuan tayon to dayta. No makasao tayo ti driver ni Sir. Kuna ni Darwin, idi impark na kano tilugan, imbaga na amapan maturog. Pudno nga rod anapan da iji probinsya. Nag-night trip da. Napuyatan ti driver. Idinto tanaturog siguro ni Sir itilugan. Si kakadi, Jasmine. Mapanak ko mag-CR. Ngam ada ka matgayam di taunag.
Wan, ma'am. Aguray ka. Ijay ka di probensyayo, tinapanan ni sir? Wan, ma'am. Mas dawak na rod, idi may naksinukon. Talaga lang, Imbag man. Ti kaadayo ti probensyayo. Sinukon na ka ni sir? Oray siya kat mas dawak met, ma'am. Jak mamati ngam napasama kan. Oh, apay akas ta tilaga managawid. Apay agpupudot ka. Kasano, kit addan dayi alo siyang makapaasar. Makadomingo ako ng tibakasyon na. Natural, sumrag ita. Saan aday tati pakasurunak, mami? Napan kano sinundo ni Boss Dayjay a probinsyana? Anya? Napan na sinundok, kunam? Importante ka dila unay dayjay alos siyang. Day tangarod ka? Asino kumadayjay a probinsyana? Nagtaktakan pa'y ni Sir anapan sinundo? Nag-night trip dapay kano? Ay, una yan. Adda nga ta impakan dayjay alos siyang kanibosyo. Ang mga nuginayuman naman. Agpaiso ka di, tigayuma. Italangad na makita ka kakuyog ni Sir Arumwar dito'y pasdak Nakitak mo. Sigod, kat saan ang makikuyog ni sir iti asino man nga empleyado. Mayat apadaanan ti istorya na dayto ya. Posible nga ta, nga da mapasamak asaan tayo anam namain. Day tati padaanan tayo. Nagadu a babae ang nagsisiksi a clerk. Angam, kanayon a papanawon ni sir. Kat no kuna namit ngamin agarang ganjang da kano. Kaguran na ti babae ang mangaram kan kuana. Nababa no a klase iti babae iti mangaram iti lalaki. Ibang klase mat ni Sara. Kaguran ni sir ti panagbadbado ti babae ang makitkita ti tiyan kan pusag da. Wen nga rod ka na. Saan ka no para display ti bagi? No di kat abungan. Naggasat ka man, Jasmine. Naggasat? Apay ako na yung nagasatak, ma'am. Jack pa'y nakapuot nga adda empleyado dito'y anapan sinukon ni sir. Agpaiso ka di, ma'am? Jak mo't ninamnama asukunan nak ni sir. Awan ka di timbagbaganakan ka? May papanitian niya, ma'am. Saan kon abaliksan? Ammo munti kayat ko asawan. Balasang ka kat barumat ni sir. Adayo ang mapasamak ti bagbagayo, ma'am. Imposible. Awan ti imposible no ayat ti pagsasaritaan. Saan na ka may karitikas ka ni boss, ma'am? Probinsya na aklaeng ako nada. Nimot Jasmine tilimabas itay dita koridor. Rinabak ko nga rod, anagasat, tay sulang empleyado asinukon ni boss. Talaga ang nagasat. Kasjay gayam ti type ni sir. Conservative a babae. Weng nga rod, ado ti mangkat katawakan kwa na, takas jay ti panagkawkaws na. Ngam, isumot gayam ti type ni boss. No agbado ti babae iti di na kayat, sa umasidag amang ipakita iti motibo, kaguranan day ta a babae. Isu siguro nga ado ti inikat na a clerk. Naibaga na ngamin nga ampang da kano. Kasjay siguro ti inaramid dagiti naglabas a clerk na. Ada na panunot ko. Tapno di ibagaday jay alos siyang nga importante launay. Anya day tamami, ibagamon. Agpakada ka mat iti boss mo. Ibagam amapantamat ijay probinsya mi. Taapay ko mami. No awan kanto ang mga rapid iti trabahom, mahikawalakit din ni boss yo. Kat umay na kanto mat sukunan. Ha?
Kasta nga ta, mami. Umay nakmet sukunan akas iti inaramid na kinilos siyang. Naramid ng tupay iti may sa alos siyang. Si Kantulakit din anapintas kanalaing a sekretaryana. Sir, mangifailak man iti leave ko. Tamapan kami kini mami iti probinsyada. Mano nga daw ti alaam aliv mo? May sa alawas, sir. O sige. I-file mo ti leave mo. No at da importante apapanan nyo kay ni mamim. Agyaman na, sir. Adayo ka di ti probinsya ni mamim? Saan mat, sir? Ngam napintas ijay. Ado ti presko a prutas. Kan napintas a buyak. Kasta ka di. Mayat nga rod a pagpasyaran. Inaramid mo matlaan, jay kunak nga agpakada ka. Wen, mami. Dinamag na pay no adayo. Kat imbagak nga asidag. Imbagak pay nga ado ti presko a prutas. Kan napintas a buyak. Agrubot nga rudan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay natamat sukunan. Kuna siguro dayjay alos siya nga isulaan ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agrubot nga rudan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay natamat sukunan. Kung nasiguro dayjay alos siyang, nga isulaan ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Saan nga taabakla ti boss mo? Aging gangamin ita. Di nakapay pinakita ni ti panagraam. Saan mo't abakla ti gungunay na, mami? Jay mo't kunada amatyo nga gungunay. Macho nga ta? Apay nga rod nga aging gaita, ket awan pa'y inaram na. Nasaya at no awan pa'y inaram na, tapno siyakton. Sa bagay, husto ta ko naman anak. Sika ti may ranod iti kumpanyada. Nagbakasyon mat jay sekretarya ni sir. Timulad mat. Ang mga nusika mati sumarunong agliv. Sayang laang no agbakasyonak nga awan gapuna. Awan masweldok. Mayat ti agbakasyon, numadanon ti sweldo. Awan masweldo. Iso anak ko nak, adya kahit ti agbakasyon, no awan makagapo. Ay, sumabali akman iti saritaan. Kayat mo ka din ni Jasmine aparakin ni sir? Ada ka ni Sir Daytan. Saan mo ta siyak ti makidan na? Tapno siyak ti agpili. Kasla fairy tale ngamin tinapasamak. Apay ko maa fairy tale. Di tayo pa'y matammo no arman ni Sir ni Jasmine. Dakkel ti atap ko. Nga adda pa nagkurso nada ni sir ka ni Jasmine.
Pag ko na amat. Pagtaktakan kanipay timay sa alalaki, aso ko ng timay sa babae. Noawan panagayat na. Oh, alaman. Masapol atong palak ti ingkarik kininanang mo. Anya ka di dayta nga inkarim, sir. San ka di nga imbagak, akada bulan, ikang ka iti oras mo, amang sarong ka kadag iti dadakkel mo. Kabutan mo ka di ida, sir. Apay ko makabutan ko ida. Ti kabutan ko, ket amangan, no di da ka palubusan ngagtrabaho diti kumpanya. Sapay awan ni Ma'am Carla, sekretary. Ure awan ni Carla, no adda ka lakit di. Maaramid mo at amin, tanalaing kamat. Sus, nagpatiray ka pa'y, sir. Saan ka apat patiray ka? Pudno ti ibagbagag. Imbagman, tapi na ipaiso ti boss mo ti imbagana. Di na kano kayat, adidak palubusan nga agsubli di kumpanya, nang. Nasingpot mo't gayam ti boss mo. Ididamo mitag kita, pulos adipay umisam. Kanayon ang nakapormal. Awan siguro ti gapu na atap no umisam. Sa bagay, dumangami ni sir, nang manmano nga umisam. Para kanyak, nasingpot ti boss mo. Imay nakapay sinukon ditoy. Sa bagay, kan amuyo, dakkel ti nagbaliwan na, makirin na bakpay no daduman. Ada siguro makagapo no apay ako na masaan idi nga umisisem. Uray anya ditan nang tinasken kat tinungpal na ti Karina, akanayon kayo asarungkaran. Ang datan dito'y probinsyayo, mami. Napintas mo't ngagpaiso. Napintas ko naktumet. Urayan ta dito'y dayjay asanjo. Umay nakalakit di sukunan dito'y. Urayak day tangal daw, mami. Masigurado nga umay nakmat sukunan, akas kinilos siyang a probinsyana. Iso nga intakit di agpasyar, iti ayan dagiti agduduma a prutas. Ada pa'y longboy dita sa kaanan ti turod. Uwan, mami. Presko nga agpaiso ti angin dito'y probinsya. Awan ngamin ti adu-alugan akas ijay syudad. Tilaan pagdaksan na dito'y. Awan ti taksi. Magmagnata amapan iti kayat tapapanan. Kasano, ket awan mati kalsada amapan ijay turod. Ngam ijay mati ayan ti prutas. Kapilitan a magnata tapno makaalata. Nalpas mo ter aramiden ta itay. Mapantaman ni kantin? Anya ka di ti kayat yo, tain naklangan gatangan, sir. Saan, Jasmine? Duata amapan, tapno agpili ta iti kayat ta. Ada ngamin balon ko a sandwich iti bag ko, sir. Paayan na ka di. Itaakla nga kid daw Di na ka di pagustuhan. Nga madadaal ti balon ko a sandwich, sir. Intakit din ni kantin. Syakton ti mangan iti sandwich mo. Anya? Kayat mo ti sandwich ko? Amangan na ibagam asaan anaimas, sir. Adda ka di lamot asaan anaimas. Nang runa, no naggapoken ka. Ay ka, nakitak ni Sir Sanjo. Kadwana ni Jasmine anapan iti kantin. Kasta ka di? Itaman pa'y nga adda kaduan ni Sir Sanjo amapan iti kantin. Marites kayo matadwa. Ah? Awan dakas na tabalasang ni Jasmine. Barumot ni sir. Oh, di awan dakas na. Saan mi mat nga ibaga adakas Masaumi laeng mat Nagasat ni Jasmine. Numadanda iti relasyon kini Sir Sanjo. Ay talaga nagasat. Naibagak pa yan day taka ni Jasmine. Di na ninamnama, akursonada ti boss akanayon anaulimak. Madlaw kumat, anagbaliw ni sir. Makisaumatan kan umisam,
Saan lagay ang asyak tinakadlaw? Apay nga iso ti pagsasaridaan tayo. Intayo kit din iti trabaho tayo. Ay, rumordan ije kantin. Intayo matan iti trabaho tayo. Kabaalam mo't nga ramida namin na trabaho yo kini Carla. Aksipod ta tultulungan nak, sir. Duatamat ngamin ang mga aramid. At daman kid dawakan ka, Jasmine. Anya ka di dayta, sir? Mabalin ka diya din ako nawagan iti sir. Ha? Ay, anya lang ti ibagadag iti empleyado ditoy. No di kaawagan iti sir. Da kayo ti boss ditoy. Idinto tamay sa akla ang clerk. Bayam lata ita. No kayat da, di awagan dakmat itinagan ko. Ha? Da kayong mat, sir? Pagkatawaan da? Pakawanin nak. Ngem adda na isang sangayan amarikiriknakan ka. Si kalahan tinakariknak iti kastoy. Sir? Di kay maawatan. Anya ka diti sasawan yun? Ay ayatin ka unay, Jasmine. Ha? Sapay ko ma. Tama ikariak iti panagayat mo. Adda tapay lang dito'y probinsya, mami. Dandanin malpas ti bakasyon ko. Ngam di nakmat inawagan ni Sir Sanjo. Ikabil mo ti cellphone mo di ta ada signal na. Tapno mangngeg mo no umawag. Isong adda di tatawa ti cellphone ko. Ta iso ti ayan ti signal. No awan lata ti awag na. Sikan ti mangawag ken ko na. Ang mga nunalipatan na. Saan nga ta maikawa iti kaawan ko? Apay anilo siyang kat inawagan na. Napan-napay sinukon. Adan sakat diferensya ti mata na kunak manen. Makita na nilo siyang, ngam di na ka makita. Kurang samat da dya tao. Makapasurun nga rod. Intun kon, pagaramidak iti saan anasaya at da dya alo siyang no makasubli ak ijay kumpanya. Wensa, tapno agbalig ita iti panggap ta. Tubang dayjay a babae. Alamat din Jasmine. Sungbatan na kon. Sungbatan? Nabibiit ka pa lang ang nagaram? Sungbatan kan? Agparinto mga ngarod iti sangom. Tapno sungbatan nak. Aguray ta kumapay iti sumagmamano ka nito. Kan saan kang agparintumang? Apay aso magmamano pay lang ka nito. Itan ang mga nagbaliw ti panunot mo kat pumanaw ka. Promise, saan ka pumanaw? Basta saan ka nga agparintumang, pangaasin. Anyang roti aramidak, tapno sumbatan nakitan. Kayat mo, taipukaw ko dito kumpanya nga ay ayatan ka? Ay, saan mo maramidan dayta kababain? Sige man laangan, sungbatan kan. Anya? Ulitin man timbagam? Diyak nangag. No saan mo anangag, bayamon. Ibabawi kon. Oy, awan binabaw yan. Nalpas mo nga imbaga asong batan nak. Nangag mo matgayam. Apay nga rod nga aging tutulong ka. Yes! Woo! Dakamin kini Jasmine! I love you, Jasmine! Jack mauray ti awag ni Sanjo. Awagak man bareng umaymat ditoy. Sige, awagam. I-loudspeaker mo tapno manggag ko ti sarita niyo. Sige, mami. Awagak ti awanan bain. Itun bigat kumati pa nagawid ta ijay syudad. Wan nga rod, mami. Mayat kumano umay dito'y amang sukon kadata. Awagamon. Tapno may palagip kan kwa na. Inta nga rod iti ayan ti signal, mami. Narigat ngamin ti signal dito unag. Daytoy tumati pagrigatan dito'y probinsya. Ibirpirok ti ayan ti signal. Hello? Sino daytoy? Hello, Sir Guapo.
Amangan no saan kami ang makasangpot inton bigat. Tanarigat ti makipila iti bus. Nagado ti pasaheros. Anya? Dayta ka di tiyawag mo? Busy ak. Tap na ipakaamok ang narigat gayam ti pampasahero abos ditoy, sir. No saan ka makasangpat inton bigat? Mangbiro kak iti kasukat mo. Ah? Ay, ikuha, sir. Ikagumaak ti sumangpot. Iremedyo, tapno didak sukatan, sir. Adakan ka dayta. No makasangpat ka, ada trabahom. Ngem no saan? Ag-resign kan. Bye. Nangagyot ti saritaan mi kin ni sir. Saan ka di, mami? Wen, anak ko. Kaawatan na saan ka napatag iti boss mo. Saan ang masayangan ang mapukaw ka iti opisina. Agawaan ta ti agsubli jay syudad, mami. Narigat tagbirok iti trabaho. Napaay ta ka din iti panggaptakan ko, ana. Ado dagiti insuruyo. Ngam puro matpalpak, mami. Awan lat di kay maisursuro. Kurak ngami, no epektibo. O sige, agrubat takit din tagsublitan, mami. Narigat ti maawanan iti trabaho. Nagrigat tagpa-interview man yan iti sabali a kumpanya. Wana, anya pa ngay nga rod. Sorry, anak. Good morning, sir. Kunak man no kunam anarigat ti makipila iti bus. Inanusak ti nakipila itay parbangon, sir. Jak ngamin kaya ti maawanan iti